Nomor foto-foto membunuh positif kita nomor foto-foto. Wala de mak. Ora may ta mangalaka. Raja Nabi. Hipas doa mu huber kami jalan hipas doa kamu tidak tutup kamu. Jadi majalah orang. Orang. Dia burung ni Raja. Nah, Iso man. Atau rumah beda. Nate manan di hidasaluna di haroro nami. Saha mangalaka dito nga nibagas ni Raja nami anong do hubuakan. Ima paguri ni si Banganon na raw si Parsaulionota. Didorohan nami adorak susahat tuhasatan na jala saat na ngakapadoan nami. Asa jolo perjodo siga Raja Ima di haroro dohot si bobol nami. Dia momen baru nabi apa pada tahun. Sikap Raja Nami. Sabi ma Raja Nami mula to sikop laos arong do hubuat kami na laos si Parsaulionota di si hatoroban ni si Banganon nalaw siya sa garuton na adorak so dihubesi ka buru nami dinalaw makubesi ulota dolo sahat masuk nami Raja nami di manugo niya raw atas soni may doro nami tura Mulai temak gaya majalah orang sendiri orang nami julu betul main tadi. gabi ma Raja nami Betul main tadi. di sinala asido tolong ni rohana na pajupa ko kita na matodong apana di manugo niya raw Raja nami tulang na burju di bagasan manugo ni Aryo di sororo hami panguruan muna marga sianipa. Mabuha si Banganon na tabo so banyara so panihum nami di ulauta di bagasan manugo ni Aryo. Di parsita di rohanami do marhiteo tangiang muna ka Raja nami. Dia ka ulaw na kanatabu huli na nagsilota di bagasan na sadaryon. Ang giat buha panggabiya, buha parhorasa tupahon ni amata na martua di bata. Mamuka siyan si manugo ni Aryon. Di na mabuhay kita di ulauta di manugo ni Aryon. Saha di panongay, saha tu na mangujungian non. Di sudi ulaw naka di naungdos tahita. Asa buhat tama natutok pasauton. Dohot na mga ramoti, dohot na patiruon ulauta di na manipat na sadaryon. Raja nami songono si Banganon na tabo na buhay tarpasahat kami. Tunglas marohan ibadah muna rasawato di muna. Majakon haroro nami di bagasan manugo ni Aryon. Asa horo nami mahatanin na dua-dua na maddo. Asa titimban na tinopa hurong malais ni rumah. O tiig sasadya na buhay so parami tuwalo pa muna Raja nami. Tuhat tama na manggohi papasura mo di ba? Orang.
maong sikok do. Udaw ta di manugot ni Arion, dinalaw borha na mahita tubaga joro ni Duhata, ima dinalaw majalo paso-paso parbugason pardonga saripeon anak do buru ni Huriai. Guru tusido dia muna hula-hula nami rajai. Raja rami posdo rohanami marhiteo tangiang muna na binuhul muna to mata na martua di bata ima napasauton ulota di bagasan na sadario. Guru tusido tangiang pura-pura. Upasatay matua muna hula-hula nami rajai situ. Di bata Jehovah na husobahami marhita nami Yesus Kristus Tuhan nami. Lasi tutudo rohanami ala toktong di bagasa kay pasok kami ipas di berdagingon sonima nang di patodyon nami hicak siya pulen nami dinapiak kami di pulen nami manatap sodok katiurun na pinasakmu di manugot na lapokot Tuhan. Alamido ali Tuhan dinaro pamulun nami tubagas nami naing patupahon ng masibubay. Nunga hulaw kami Tuhan, marhiti adat siapa tapan namin. Naing majalo pamas-masuhon siya joro ni Uriami ali Tuhan. Asa naing udurhon nami anak doho buru ni Uriami tujoromi ali Tuhan. Paborhak mahami di bagasan las niloha, doho di bagasan ahipason perdagingon ng pertodion. Alani ali Tuhan, mangidu jala mangilik kami tuwadupamu. Asa suatu ma todimi di bagasa todinami ganuk marsada-sada. Asa toktong todimi nagami maniroi roha ng pagkiran nami. Dihami na maghula-hula buru manang na saluhut na akka na maholong ni roha. Gabi tupama Tuhan. Akka di bagasan hari pason di ulan nami na mangudu dari Tuhan. Manuguton tuhoma hupasatami ulan nami siyan na mabuhay manok ngai saha tuna wujugi ano Tuhan. Tuhan ugoto kami pardusa na gudang do kami badia dongko alani jumulo urasi kami siyan hadoson nami asa tung talupami dagabe habauran ni pasu-pasumi jala sakakmu ma na tulus di bagasan nguru nami marsada-sada. Makita namu Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang pamujion nami asini rohani Tuhata Yesus Kristus olong ni rohani di bata amata doho persauran ni todi nama dongani hita siatikion marsugot hot krodi saliling ni lilingna. Amen. Malo, malo.